Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. ZikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganisa kwethu emasontweni-ke edlule ngike ngaphosta noma ngenza amavidiyo, ngithi amathathu amavidiyo la engangikhuluma khona ngalo sisi lo. Usisi-ke lo igama lakhe uNdlunkulu, uyibiza ngoNdlunkulu SA kuFacebook naku-TikTok. Usisi-ke lo waba neshwa kwakhona ingoma yakhe noma ngithi i-music video yakhe eyaputshukayo. I-music video-ke evame ukuthi-ke mayiphuma lowo muntu loyo osuke evela kuleyo music video leyo kube ukuthi-ke mhlambe kwehla isithunzi. Ivideo-ke yatrenda kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, abantu bephikisana bethi akusiyena, abanye bethi cha thina siyamazi kahle uyena. Inganisa kwethu angithandi ukuphosta ngalento since phuma noma ishintshe uhlobo lamavidiyo engiwaphostayo la kwiZikuTrend TV, ngoba-ke nayo-ke ikwiTrend ngidecide ukuthi-ke ngiyenze ividiyo noma ngingayena umuntu othanda uhlobo lalo mculo lo, kodwa-ke ngoba lento ikwiTrend nami ngiyaye ngithi okay angiyiphoste ividiyo. Sekuphinde kwaba futhi ne-music video eyengoma kalo sisi lo uNdlunkulu SA esiphumile njengamanje, engicabanga ukuthi-ke mhlambe nawe obungakholwa ukuthi uyena mhlambe kuma-videos owabonile phambilini ngenxa ukuthi mhlambe mafishane kule video ephume manje, noma ngithi ingoma ephume manje idlala 5 minutes okuyisona sikhathi ingoma okuvamise ukuthi sidlale ama-minute ala ngo-4 minutes 5 minutes. So ikhona-ke ingoma iphumile, asazi noma isikhishwa uyena noma mhlambe kusayilowo muntu loyo owayeyiputshuza kulama video lawa ake aphuma phambilini. So ingathi kwethu uma ukuthi-ke uyayifuna le ngoma uyakwazi ukumele ukwenze, ikhona i-WhatsApp number yami ku-description, nge-WhatsApp ungitshele nje ukuthi ufuna ivideo etrendayo, ungaqhamuki uthi hello. Isikhathi esiningi kunokwaziba lawo ma-message afana nalawo, so umuntu akathi uma ifika ku-WhatsApp wami ahlale odabeni. ZikuTrend TV ngizohleze ngikhona nginilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku, ahlangabezane kwivideo elandelayo.